Retturi u viċi retturi minn 6 universitajiet minn madwar l-Ewropa inkluż ta' Malta kienu f'pajjiżna biex jiddiskutu t-tisħiħ tas-settur marittimu u kif jistgħu jintużaw ir-riċerka u l-innovazzjoni. Fil-laqgħa tal-Bord CEU li saret fl-Università l-Antika fil-Belt Valletta, dal-istazzjon tkellem ma' professur minn Università fi Spanja fejn spjega kif l-Università Maltija taħdem qatih fejn tidħol is-sostenibilità. Well, Malta is one of the partners. So it's an important partner because Malta is in charge of one of the work packages. Indeed, the work package which has to do with dissemination and sustainability. So it is a very important partner for us. The relationships we have now with Malta are very intense and very fruitful. Fil-laqa quddiem rappreżentanti mill-Universitajiet ta' Spanja, Franza, il-Ġermanja, il-Polonja, il-Kroazja u Malta, tkellem il-Perit Carmenu Vella, eks-Kummissarju Ewropej Malti li ħadem f'dan is-settur fuq livell internazzjonali. Hawnhekk huwa rrikonoxxa l-ħidma li saret minn bosta pajjiżi, inkluż Malta f'dan ir-rigward. Indirizzaw li dawk preżenti il-Ministru għall-Edukazzjoni Justin Caruana u l-Ministru għar-Riċerka u l-Innovazzjoni Owen Bonnici.